ka sopi data te zo si na bon chawin ATM chan la ka hin welcome so ke kudvin pathin in athu ngai dinga hong zo si pathei bu chi kirin tin pathin lagau thingi ilung sung kot hong in tin pathin tu ta ho hi het thim thena ei pising taw han ti chu ka taw na le ka kinep na hi e chule mi tam tan pathin thu se ho bible thu ki hon ho ka thimin pathin thu ma chal nan ka nei pising in thu le la het thim na ka nei jing tai ta ki pa thu se hungum jing men no ho zalin zong pathin ka thang va in chule pathin lagau thingin i sei do ho hi mo se na koi po in mi tam ta lung thima ho pi na le na to na achan sa in ye chun pathin min sang ta ni thang ba we na hi chibang chun to nin jong ki hilna ban jom pe ki ti ben tu ni ai bible subject poi mota true or false miracle prophet he chung sang thu hi ni ki holim diwa ka dei ga si dinga chu thim gau hem le thim gau di ta het khanna miracles di ta le miracles hem ki teo het thim na inizil khom diwa ka dei chi hi very very timely message a hi in tu phat adinga het lo kho ma jing bible subject khat a hi e chi gam sung din mun mu so ke yun hobung tin in sung tin le ta san tina setan in lep na hui pina satan azabin tu lai ta hi hi chi subject hi het thim lo wa hi le hi chi lep na mai pi ipal gar kai zo lo di wai ya chu tu chenge yung kil naw yung ki ko mu naw yung ki phosal naw yung ki puijang na ho pathin thwa par ise yo siu chu acham kim na dinga tu ni subject jong hi poimo ma mai chi hi het thim lo wa hi le ikil no yo siu chu cham kim lo ding ha na ya chi ikil no yo siu avela chu cham kim tu dinga hung pangkit dinga ya chu poimo ma jinga hi ye chu apara a chei chan ge hi mangai so ke ki dung ka timin akim balong khat adal ha su sa lowa kit dingin ka tim nom po bin na ya chun lungkot ki hong ta in ani ngai ti ben phat pi ti bet ka sei do nom hi bible la exodus wi ba ting le mosi ki mun abanta le faro leng pa thim ga ho jong ki mo hi mosi chu thim gau di ta in faro thim gau ho bang chu thim gau hle mai thim gau di ta pa kai la cha mosi chun thil ki dang na sata bolin hi che bang chun faro thim gau hlem hon jong thil ki dang na sata bolun mosin gulo su sa le gulo su sa in tui ti san su sa na hi ta banga chu ani bol we ahin la mosi chu thim gau di ta hi in a bol chu miracle di ta hin ahin la thim gau hlem ho miracle chu force miracle ai hi chu pi ja tu na het khan theu ham pathin thu ji ai het khan theu pathin thu num lo hian lang le mosi le hi thim gau hlem ho tu dol hi het khan ding lampi nei lo di wai ya cha tu nya jong hi false prophet true miracle false miracle ki tu hai hon jong het thim theni diwa bible ma hi iman cha ngai hi chi pathin thu ti lawa ai hon i ma cha het thim thei lo diu pathin thu ki ti chu ki hel na ki puina ki phojang na doctrine jo si ki hel na dinga cham kim he ti cho ya chu pathin thu ki ti hi ma jo si patip na ding le abul le ale hi sine he ti hi tu nya ka sei do no mai ahi mi ma hi tabang subject true or false miracle prophet ho hi no ho bung la ho ai lo le ai ma ho bung la ai ki hel jing hoina ECA KBC UPC KCC Presbyterian ke he poina Catholic ni cho hi ki hel jing hoina bible thu hil thim ho pathin thu he thim ho thu sei thim hoin church member ho hi cho tabang thu hil ho a hi bible subject ho hi member ho I had thim sa jing hoinam yum wa hi le comment in sei su ke ti bet na ke ho wang chu pathin thil thim ho le thil dinga lom ho in member ho ki chin ta hil chin jing hoi ya chu ta san to ki banglo thil za chum hong tin jong le member aniwa pat alin change chu koi ma cha ki long lawa ata san na ki tu dat jing thei ai la tu lai mi tam ta hobung lin ta ki gel mi tam pe na ki gel pathin thwa jong cha pe na ki gel pathin he pe na nang ki gel mi tam ta ila wa hi satan lep na hui pi a hin sam le ki lo yin mi tam ta ki lam bai yin na alam bai ho jong alam bai lo ho jong khil thim thei lo hi ta bang ho chu ila wa am jing ai hi cho na bet sa chu ila wa hi ki hil na la sam ta hi ti ki chin ta ki moi member ikel ngoi ho hi pathin thwa din dat na ding kibul phu cha na ding ta san kibul phu no hi a het naw la samma ma jing ti ki chen ta ki mo he na ya chu thilapun na pathim in sole tiona amen hallelujah ti thei ding kitam yin
Bible kalwala pathin na tungin thila pu jong ahin man cha hetile amen kitiyeng nong ho na hing chang ma wan gam lut na he tawai tiong amen kitiyeng na i cho tong ta san ning chu ipi ya ipun jiu ham pathin thua i het na cha lo je so na ya chu tu nai kil na ki ti hi poi mo ta igel do ti ka sei do no mi tu lai ho bung tam ta le ikil na chi dan tam ta hi surface gospel a ki chai gam ta cho mi ngai nom a hoi hoi a pha mi o sin amen hallelujah ti thein ding na surface gospel a ki chai ya hiong la pathin thun hardcore teaching a anei ho adi da jesu christ ni nu nga thung nu ding a chi ho ni cho hi warning message ki toi koi man ki sei gi ngap da lo cho i pian tha po la phai tai ki ti ana i christian hin khu hi he ta hi mong jeng jung khra ki mang ai la ai tam lungmong sel hum ti le kidang khat angum le satan na kha en to le alam bai ning ki cho ket na alam bai ho chi ki ngo ket na alam bai lo dana ki gyal ho chu ami dana ki gyal kit so chu hi thei lo ding a in ya chu ita san naw hi pum chi ka mi o se din dat ngai chu ting ta le koi mai ki khan dal thei lo ding hi ti ki chin ta pathin thu nei mu saw na ya chu tu na hi cho ta bang ki hil no chu za khanai lo im ba hi jong le tu nai phat kilami la wa chlai muna ki hil nei phat ke cha ingai wa pathian thun pi sem ti het thiam te te de wa ka tip nom na he ba ipile ma sapenin nature of prophet ki ti hi nga sei ma sai ti ben thim ga ho hi tabanga ki sei jiwa itabang hi jiu hab na be sana mos bung sigi chang som le li chi sima hi ne amos sina don bun amazia za keima thim ga ka hi poi thim ga cha pa jong ka hi poi a hin la keima kel ngui wa a chule the baga lu khom bo ka hi amos hi thim ga thu pi tai Israel cha te ama khanglaya apostasy lagawa lam pe na sta ni lun lai ta pathinin ami te chunga thutan na phung ni nga ne ko ai la ma chung ke thim ga ka hi poi ti kiniaw sa ta ai wanga mos bung thum chang sigi simai le pa kai pathina ala cha thim ga ho hi nga phung lo masalawin i ma cha thila gut a bol ngai poi ti a sei ki cho chu ta le amos su thim ga ka he tian lang ti jong le ama chu thim ga hi ti ki chin ta ki moi hi chu banga chu thim ga di ho han lang thim ga di lo ho a hlem ho jong le koi ma cha hin kai thim ga ki tim ngai lo chu lei si na hung mo jong hin ya chu ilei tul wa nu jong thil ho na phut do nu inu chim khulam jong hin thim gaw ka he ti lo de yong de lo se yong ki sa nom lo ai wanga chu ka lei tula pathinung in revelation ipivin deliverance ministry na ka tongun pathinin a revelation a ku kinam mi te ong langin ichung wa thu tan ning le ima huwa thinung ni ho ai sei pi tawe to cho ong se ya hi le adin mun chu thim gaw din mun hin ama nup le dam lo thim gaw amos tabanga chana ya chu hi chi nature hi force le true prophet ha bon che ke ya apu so ke aje chu khat chu ata in khat chu counterfeit a hliam na sum zali not do ata pa ke khan thelo banga kilo na tam ta nei banga khu kilo na anei so ke ya chu nom nu ching khulam jong ama nup le dam lo khunung ting le min ama tu sima hin so ting le thim gaw hlem nu ching khulam taung ki seung ki seing ni to a thim gaw hlem cham hlun thim gaw hlem moi le party ki se ho banga chuna cho to nga cha ma thu sim yong ki su thau thau de aye chu aki bul phu na cho thila thui lai je ya chu thim gaw hlem nu tia atu sim ki sei jing de na ai la bible chang ban nei chan sim hi ti bin je Matthew bung som ni leli chang som ni leli sim ting ale jesu christian last day warning gim nei ta pi cho I phema pi chu Crystal hem hole thim gaw hem hong su don tin mel chi na lo pi ta le mu ki dang dang a hin ba sa dingo ai thele han chom tam ta in lam la du heti cho na jesu in thim gaw hem force miracle force christ ki to hongum dinga hi ti warning na sata pi cho achu ta le tu ni I subject mai lo gyal daw chi thei lo bai mo ta hi ti het allin aneu ki het sa jing new ikil thim jing new ho bung tina hi chi thu hi sei jing ngai achu ti lo ai le satan il hep na hui pia za mi ipal zo lo hil diwe ai chu tu phat dim nei tan agima gim nei hin hi chu thu het thim lo si chu chlai han chom te ta dino ai lap la dinga ti khu ki chen ta I tu diwe ya chu jesu ni phem se Matthew bung som ni le li chang li lang chang thum chang li lang ji simai le ni ya chno imachan gi lap koi ma imachan gi lap la sa I un na ching thei win ka sei bong chu men ti ha cho amma sei chu phem pathin thu chhe cho hi chi pathin thu bo ai din ding dan ikil ringu pathin thwa ki phu cha dan ikil ringu aju ti la wai le setan chun inu
inu long le jing neu na din na pen he thelo a I bui jing neu ai thila hong jong le ta san ningu I piam khat hong jong le ta san jing neu pathin thu I ta san thelo wa ai le hi ta banga chu lam ve na hi I ma khu am thei ya chu pathin thu gel kho dinga jesun warning ki chin ta bol jing hai abana Matthew bung sigi chang som ni la thum pa kai di san man ngam lu ting hi poi ko hele wanam ka palung lam bol pa bo lu din hi chini chule mi tam tang ka za pa kai ki hon nang ma mina thu ka sayu hilo ham nang ma mina thila ka no hilo ham chule nang ma mina bol mo kidang ka bol hilo ham ai wa jesun phung ta ka sei din hai ti chu ke man nong ho imati chen ka po ve vo chon sit bol ti ho ka ko ma kon chi mangun ka ti ding a he ti leitula ho ki ho na to ki lo ta cho na aya chu thila tu sia ki bul phu ba na jesu mina samu cho hi chi bible cha ha sa chu jesu min se a hi mi him ki lap thei hi poi mi him ki sial thei hi poi ti ki chin ta pathin thu na phun do na aya chu jesu kristana se thim gaul hem tam tam ding force miracle hi na sawal jing he ti cho true miracles di ta ho hi hitai le jing na jesu na sei kha lo cho warning a bol pe ni force miracle cho na ele tun me to ikil now thila thu ahong pa yong thila tu sei ki thu mo hi chu iti ila wa chu true miracles de ham thil ki dang I bol man wa chu pathin mi hi lo cho so pi tho ai chu jesun ki chin ta sei chu na thil ki dang hin bol ding ho chu anti christ thim gaul hem ho pathin thu to ki tu lo ho ai ta warning a bol in chu la to bible chang sim do ho chu na hi choi pathin mi te hin bol ding a sei lo cho pathin do ho pathin thu to ki tu lo ki cho chon ho chun mial chi na gim nei ta hin bol du he ti cho hi chun dat ma hi tango lei tu la chu thil ki dang na mu na dat ma hi tango ai chu pathin do ho ma main thil ki dang tam ta hin bol he ti jesu na sei sa chu la I bi bol ai lung dong mo na a thil ki dang bol lan chu hen lang hei yong la chun a thu ta san la chi dan chu thila thu ya chu true miracles ki ti chu amola amlo him ne ti ki chin ta jesu na sei ya chu choi ki hap han lo diwa pathin thua idin da cha he de tu nya ka in seo jang pathin thu ye jang ki ngai win lang bible thu pathin in a hin na a hi khum hin na hu le khabwai chi thu bo se ading da dinga nakil han no jing ngai man da first timothy bung li chang khat chang ni thagau thing ki chen tan se ninung lam le mi tam ta sana ko na pul ha a thagau mi su lam ve du ha le thil ho thula hung lung lut dio hi chu ama si le pa het na thi sa ki dap tabang mi phalem thu zo se ho ko na hung he ti cho bible chu thu ta ai cho na thu zo chu satan hi cho mi tam ta sana ko na pul ha ding ti chu bible ta san nom lo na sei na cho bible ta san nom lo a thilo ho thu siang lun du he ti cho na pathim paw in so la hi na bible kelwala ke ma pathin in thila pu hi man cha hi ki ti ho hi ho ta bang ho chu ki sei na hi cho bible tu sei ta san nom ta lo thila pu ra hin sei yo si ta sana amen atia welcome ho lo chu thila thui la lung lut ho hi am ho lo chu thu zo sei hi ta ve hi chwa chu mang thai di ti ki chen ta jesun ninunga atu thinga warning about jing so abanin thu phun mung son thum chang thum chule ama anti christ mel chi na thila sata ta bolin mi ho mi mon wana kona mail ha sa gain mel chi na bole ti cho namuwa ya chu satanin mel chi na bowling ki limitless ahi dat ki chen ta sei cho satanin miracles ngan hi vanu ya amman cha ying de ti nai cho pathin mi ho pathin lung de ya ho in miracles hi tabang mo bowling ki ti hi ki sei lo cho ai wanga pathin do anti christ le satan aman cha mi thila thu sei ta asna thila thui la ki lum lut ho hin miracles lo pi ta bol di ho bible ha sei cho hi chu het thim ngai cho asu ta le miracles ki tia hin lung lut hi win chin thei win ti jesun e hil nom naw hi cho na ya chu ichi thei ngai so bityo ita san naw hi miracles ai focus good lo de na ta san hi miracles a khol gu hi na ta san hi miracles a phot chit gu hi na ta san hi pathin thu to ki tu hinam pathin thwa ding hinam ti zo hi khol chil le chun na ta san na hong jang thei di ta san nai phem di khol chin ta lo
thu hệ là thu tạ sân pathin thu dung duy hinam pathin lung đây hinam ti khul ta loa akidang khat poa mia chau akidang khat bowling poa mia phino hi chu na sata buma ho hi we abana thu phun mung som la gup chang som la li hi ti ho chu thil ho lagaw hi win mel chi na kidang dang bat sa hi we ti cho hi chun pi ve sei nam mel chi na hi satan in a ball hap mal war jing ni miracles ki ti mon tina ball war jing ding na ai wangin ta san hi win hi ti ho zo si chu thil ho lagaw ngan hi we ta bible in ki chin tai hi lu cho miracles ki ti yo si hi 99% thil ha hi ti ki chin ta sei nom nai chu ai chu bible a chu ka sei ing ta chula pathin mi on hi tamang a in mo lu ti ki sei lo he ang ki sei hi thil ta san ho anti christ nung ji ho ngani mel chi na bol ding ki sei cho hiya chu hi ti ho zo si chu thil ho lagaw ngan hi bin ching thei bin ti pathin thun ei kho kha naw jingi amana first peter bunga changge lim ge cha nu mon ki hong pha bin naki do pi dia bol chu ke bi ba kai banga koi ka wal hum dem tia hol ya wa le he ti ya chi vet ti nga hi le na sata seten hin mim hi su mang te ding mi wal hum te ding te gu ja chu leis na bol thei chana mo hi chila aman mi thap nu na sa pen chu miracles ki ti ho na divination ki ti ho aban ta le spiritualism ki ti ho na hi cho ta bang hai satanin leis na na sa ta na ha pa mi wal hum ding pathin ho ka him tia mi ki ya lai ta satan ho da na mi hai do dik bible thu ka zui he ti lai ta bible thu to ke kal kalami chol sa ding hi ta bang chu satan na to chu ya chu kai pi banga koi ka wal hum dem ta wa le jingi hi chu na ta sanai pathin to ke tu inam ti bo bui pin lang hilanga akidang khat hol na je na ta san hi phot chi bu hi ya chu chup na sa ta je sun warning ai bo lo hi ya chu tu ni bible chang isim do na ko na mu do chu pathin thun afokasi gospel bo hi gospel hi ama pen gospel hi priority ai wa satan ya focus su miracle in signs and wonder ki ti hoy ya chu signs and wonders ki ti le miracles ki to ai na ta san na khol nge na phot chi gole na man tha ding ai bible chu last day hi satan a bol thei za chum zo se bola zo thil ki danga boarding vanu hi confuse al ha ding ai miracles ki ti satan a bol na sat balding miao si pung bunga khan jing ne miao si lung sai buina tu jing pathina kon he la ti mi tam ta bui sa jing na hi tabang confuse na lungo cho diabola kon he ki chi them ti cho to le tu la ho jam thil ki dang bol hu cho a bol chu mi tam ta ki dang sa cho ai ma ta san naw pathin thu ikit lo thil thu ngan hi ai ma thil ki dang hin bol hi chun pathina kon ha hilo ha ti mi confuse hi tabang ho cho pathina kon he boy na confuse lai chana cho pathina kon he boy pathina kon ang kon di ta miracle ki ti chu koi ma cha confuse lo he a het dan mi yo sin a genuine hi na automatic a het na theum jing a hil chi jong ha san na o ki he ji ngai ai ma setana kon ki ti chu popular in tin mi yo si he tin ai wa mi confusion so true prophet akon pathin thim gaudi ta kona miracle hung ngai le ai lo le pathin thim gaudi ta kona miracle ho hi kai hang dunga thil ki mo mu ta bang hi lo chu ai chu pathin adei thu pi pen chu miracle a ita sanau phot chet ding hi lo chu ai wanga false prophet ki tio hin miracle abolo hi kai hang dunga thil ki mu ta bang zonge wadung ta banga thang ning ne ti chu azwa bible in sim ma cho satan jum bol thei jan bola miracle si thang ning nga bolin cho na hi chu he true prophet ho miracle bol le false prophet ho miracle bol chana sana khu ki mo mu lo he sana hi ya chu sana ho lai chi ai le a he oi lo cha nan ki mo he na sana khat mu na dinga chu phat so ta akum kuma long lu the hi chu nga chu true miracles ki ti tam lo he ai wanga om ting le genuine chuting ta la pathin lo pina na sata miyo si het thiam chane ai la false miracle ki ti chu nisia na abol ho akichim nga ho chu nisia bol yi chu satan in mi hep na man je yi chu ni het diwe yi chu lei tur ho chan ngan tum ki to chat chat lei tur ho ki lo vanu ya false prophet ho chan to ki to so ke de ya chu bible first John bung li chang kha chang li simai le ngai ti ho no hon hagaw to po ta san hi un
amo chu pathina kon a hi lo he tu sa dingin thagau chu khol tu in patip jiwin e chu wanui le chunga thim ngau hem tam ta su do ta nei aban ga sim me ti we hi chai no on pathin lagau chu he dingu jesu krista chu ta sa hunga a hi ti zanu ma lagau chu pathina kon hi ma wang jesu ta sa hunga a hi ti zanom lo zo si chu pathina kon hi lo a hi chu hong ding a hi tiana za sa krista do lagau hi chule tua zong wanu ya ma hi chi bible chang hi category nia khan theu men chang khat na pen chu christian tel a lagau di le di lo patip na ding true prophet lo patip na dinga man chan thei phata hi chang ni le chang thumi muslim ho le ila wa mesai ni ho patip na dinga phata hi ai chu muslim le mesai ni hon krista pathina he ta san po ne ya chu chang ni le chang thumi mesai ni le hin islam religion la thilki dang ho lagau di le di lo patip na dinga za thei hin e ho christian la dinga chu poimo jong le apoimo na tambe se po chang khat na wang khoi le poimo mo hi chang khat na pa ko mangcha tu nya ipatip dio chu le tu la ho hi in chiting dal christian la thim gau hlem na to no ipatip dio chang khat na pa ko mangcha hi chil hagau chi pe patip dio ham bible ki chin ta se Isaiah bung ge chang som ni dan thu le he tu sa dung ya thu se lo le am ho achu wa am lo hi what is the meaning dan thu le he tu sa kiti hi the law and testimony kiti chui cho hi chu old testament khanga bible ki sai nai cho bible dung zu ya thu se lo wa le am ho achu wa am poi ti nai chu ki chi dan na ya chu thiem gau di le di lo ho thagau di le di lo ho thil ki dang ata le hlem ho patip na dingai pathin thu bo hi e ho dinga alam pim suni ti het dio he ya chu tu ni chi pathin thu mangcha a ni chi thil ki dang ata le hlem ho e vet ningu to ai true miracle force miracle ki ti nga ve chil hi ti wi true miracles akiti ting le jesu krista ki pana thu pa to ki zuiding chuting ta le true miracles chun jesu chu pakai a hi ti ki chin da phone jeng de cho god jesu chu god a hi ti phone he ti nai abana false miracle ki ti hi doctrine di lo na thila thuila ta san na chuting ta le jesu jong pakai a hi ti phone lo de leitul ho chun jesu chu pakai hi ti phone wangwa of doctrine chu thila thuila ya chu true miracles a chu theilo anin a true miracles thilki dang di ta bol ho chun kiniaw sa na nei vetis I love force miracle bol ho chun kilit sa na hoi thona sum ngai lut na mi him hole mi mo thul di lo pu chat ve na nei vetis leitu la nu kilit sa dang khona mu lo ki online hagau ka bol dam ma thila ka nowa no hoi pina nowa ki c k b c t atm sin fm na bol zo ti zo akam sang ko sting ta le chlai comment na hung e ho ve to video comment na e o c p se wa mi na pha la ma na dem nang thila na no do khai nam nan do be ong le khat be chu dem na kham chun no do lang mi dem tango ti yin at chu se le abol ho chu ana pau ngai lo pau ngai lo mim ka en thwa ham hoi tho kampol che zum moin tho tin le mi kilit sa ti nai cho namu wa hi chui cho chilai force prophet nungzuya force miracle bol lei tu la ho chan chi chu kilit sa hoi thona dim yin athum na true miracles di ta bol ho chu jesu krista thu pal athu tiang to mi ki nei sa this bible to mi ki nei sa in chon se ki si na lung hai di ta hai mi pen a lungbui na le ki khan na ki ti hoi asu ngai poi de cha na ain la thil ki dang di lo force miracle ho hin mi to pathin thu ki gam hat sa in thila thu to mi ki nei sa in na chuting ta le mi to ki banglawa pathin ho na mun aphu do sa din choi false prophet zo sina bo su ke so lei sina zo in mo so ke du ya chu pathina ko na miracles di ta bol chu mi to pat am him chu pathin thu to ki nei sa pathin thu ngai lut na pi jesu krista thu pa to mi ki nei sa che force miracle bo ho chu thila thu bo mi pu bible thu to ki chi de lo chiting ta le mi lo na mun leitul ho po mi ko le hoin la dung kail hang da dung mun tin la dung ai a miracle so bol thailo na leitul bo sha ki sungu hi chu force miracle hi ti ki chinta kilang hoin la dunga hospital la dunga miracles ka bol the ta mi taw dam pi ong khalo na hi chin pi ba sam ti le amo hi a leitul ka bo wa khu power anayu adang si chu amo power in atsu kha thailo
apathin chun leitul a khel bul poi ti ki chin ta ki moi leitul ho hin pathin chu limitless hi ati ti jo na amo pathin khu limited pathin ta bai cho ivat nai le leitul jong a khel bul lo cho na abor theina jong leitul la khal lo itabang bep chu he ya chu true miracles la zau thei lo he abana number 4 true miracles ki ti jo ga hoi tam chu aga ho cho bible la ngai lun lung si true miracles ho na true prophet ho aga dan tam ta ki musu ke ha se ngai pon ali na athu lai ali na ding na ni hi chi first miracle ho aga wang chu kilit sa hoi tho suma ki chip chang phat chum na le chang ki wa choi mim ho ki bung khan na ga su na ki bung khan na su na chang ki wa choi hoi tho dan tam tai sei ta chu la video ma so a tu nai grouping ka bor mai mai hin he thim na diwa ha ta explain lo ngai ta lo hi a category pa a grouping pa chu force le true pa chu he thim na diwa kan bor mai mai hi chila a chu lei tul ho chu true ki ti lai zau the him lo ye chu tam ta video hin sim ta chula pathin thu to ke ba lo naw oi tho naw thila thwa lung lut ho i seu tan ver sei seo ngai ta lo angan a true prophet ho pakai lung dei bo seiyun a hin la pakai jan athu pi chule pakai thu pi cha cha bo sei ve ti chu ai wangin false prophet hoin mi ngai nom nom bo thu sei ve ti chu na pathiam pawin nang ho hi nam dei than pe na nam zo sila da le panel hen tawe tila amen atiu na no ho bo wangam kai ding no ho bo mi ping tha no ho bo chon pha na no ho hinga wangam kal ni tawe ati ho amo ngai no no ma thu ki sei sau na gala zo de le gal no zo tawe ti gammu de le gam som ka pi tawe ti amo de dia ki gau sa hisu false prophet false miracle ho na to na hisu true miracles by the true prophet false prophet ho category grouping ki born nyau chai ga sei do na le ai la vanui le si na hi chi ho he thim be na diwin false prophet mi tham khat ho to sim ga sei hi ti be san and heavens get call group ki ti ho la hi nan za kha di ham na za kha lo di ham kha po ben gim nei ta kha chu hin founder chu Marshall Epper White chi 1931 to 1997 kum som thum wal je ni lei tu lo kum ni kum thum be to te ka thei chi lo ya chu amai Texas a pat hin a church jong hi a background presbyterian ho bung mi in ama education background philosopher theologian ama dal musician a hi na pathin thu jong a het philosophy ong thim music thim jong a hi ai wanga chu ama hin UFO based religion UFO based religious group ki tia chu hi chi heavens get call heni phu do cha na UFO hungding na wana kona kung tabang lien ta hunga hi chun ei tor to wa pathim ko mai hlut ni ta mi ti ho an hilla sa chun ma kilim na theology tam ta nei cho e ho chun ga he thei pe nan chi ga sei tho hin na he ta cho thima ele pitita 1997 kuma San Francisco de California ki ti ha chi hotel muna chu anung zui ho si to ma sui sa bolwa ani thiwa na chinia mi thinya police office a phone call chu sang thum bal ging ya tiu cho na hi ta bang zui cho ya chu hi ta bang ta chu a ki chei naw lungai ya chu force miracle hom chan chu hawin dal ha mun chom be khana mi khop khom na mata thul ki dang danga mi pui mi ta san lo khat mi ta san sa mi hil lo khat mi hil sa na hi ta banga chu mi sim gol hi to tamang nung hin zui thei ho hi koi tamam ti le tu na ise pathin to ki bul phun nei lo mi lam vai pathin thu ya sa lo mi ngan hi wa he ai le people's temple chi founder hi Jim Jones hin man follower hi za ko lang ani hit zo hi aban as thu ani sei chu racial equality mixed with socialism and divine vision ati cho miyo si ki pum khatna kinung khatna banta thiru si nei khom na ding na banta le pathina ko na thu phun ki ti oi ani sei zia heda chu Johannestown ki ti len ta thinglangam kha ani phu da wa cha cha num ba che china police khan hong visit phatna ita banga taung sim hem taung visit le ama chune thawa icha pana investigation min te tia aman ami pyo hlimgola ma sui sa abor sak cho ita bang ta chani ki chayo I malo tha ki chai jing na khimjang zunga ki khomba mi singjang zunga ki khomba I malo tha ki chayo he chowin
Orders of the Solar Temple kiti founders Joseph D. Membrole Luke Joret kiti hin mate ni hi in 1984 akipan hi in a member hon hi mi tam ta thawin 442 bar hin mi hausa le kha team profess sanza chum chum me Switzerland gam France el Canada kiti hon hup su ke ama member hin ai le amo ki hil na chi pem ti le ai wa hi a si ta bang khat Jupiter ai le Venus ta bang khat a hi ipia solar bodies khat a hi ki hel ding hi ti ta bang a ki hil na kha neu cho ai wanga chaina pitia 1994 kuma chu ma suicide ni bol ke wa mi som ngale thumlang ani thia ama ta ama anung ji ho ani ki hel apia ani ping tha jong mi na dim mana na thira ni tu lo ho cha wang pha hi we hi ta bang ta chu kal religion na mi mang thai ho om chan ho ai na ki bang so ke hoina ko na pet do khusunga ko na pet do mi til ngol mi su lam wai I pem khan na aki chainau aki bul phunau him that chu aki chainau hi thi san sona le man tha na ngani e chu satan chu pi ha gu cha pa chu mi sumang dil mi that dinga hi ke bang nongo hin na dinga nongo hin na pi dinga hong ka he ti sona bible ya chu satan ana to chu mi tha na ding hi bawe mi su mang ding hi bawe nung mo na thai hi lo hi le abana Branch Dravidian kiti chi founder David Kores chi thu chim lo pi ta nani za jing mai thi ama hi final prophet and lamb of revelation te entitled ki bol cho na ama hen nihil chu stockpiling weapons for end times better di cho ninung gal pia hi mancha ki khol tup din ana ama nung ji ho chu phatike cha gal zo din ti tai ma hi himna kilap na bola mi ta cha khop khome ai wa ngai pitia a chaina om now 1993 we course a chu bon chawa mei koa amole mo suicide ni thigam ki ta chu mi som si giluk lang thiro ke na cho in pathin thu na sa da se cho ipia thu sim politicals influence ho thu sim ka sei me tamang sa me to so spiritual leader hiu chu pathin thu sewa mi a hlim ngol wa a chaina imelo thya ki chai ngan hi da ki sei cho abana Japan gama doomsday cur leader kiti ni founder Soko Asara kiti pa hemina min chi kha chu hin ama him Buddhism Hinduism le Christianity kiti ki angkop homa ama kil ama thuil khat he ain bu do he na ai wanga Tokyo subway 1995 kuma chu gas na sata ma sui sana ni bola mi tam ta thia mi tam tam ki su kha he hitabang ta chu cur leader lo hi imalo thya ani ki chai su ke amino chia chi aki hil ho jong thil ki dang ta ni bol so mo hin miracles ta bong tam ta ni bol mi tam ta thlo to a lei tu la ho banga na ya chu min ta san ni ya chu satan chu asmang ding le athat dinga ngei bawe ati chu ki chin ta mo chunga ki lang ai le e hol a GMFDI cult movement CRT ki ti chu tu than hom do tan founder chin khulam year 2023 kuma thila to ponung ke patna bantale believe chu bible khela na tonga jesu chun thila ain sola le hi chunga kukite namlin pendinga ahung tun chi amo theology amo hardcore teaching chu a thila puin akinep now lin pena pi chu abana orchestrate apology pem the forced deliverance weekly or monthly revelation alternately bantale propagating another gospel code kaiman ke henai hi cho amo ki hep now chu ahin la iti chan diu ham ti chu still in question hin lai ahin la tua panai chim pan hitaw pathin thwa kon azo now thila thu hil now ki phong pan da chu aye chu ei hola amin tu nya thu sei pa ka chen na gam ma am na tu nya ATM channel pa chen na gam leitul nyal ngela hiwe ya chu amo chan chin chu e hon i het chinu poimo mama jing het lo thelo aya chini khat ting le hi chi past history meeting twil hem mang tha lo dinga mi pi ho pui jang na hong pang ni ya chu ching khulam jong thim gau ki sa hilang ki sa nom hi yong le thim gau category khat ahom de tua ama nunga ka in ama zo ama masanga ka in seo si siong chu thim gau claim ki bo lo pu chu ai ma tua false prophet ngana claim ngan hi taw cho false prophet hi na ban wa kal movement hi cho na ya chu amo nup le dam lo atu sim he ta song ki sei de ya chu e ho ga ma hi tamang kal movement chu America te hung ding China te hung ding ai lo le UK ga ma Christian honga e hung hil di hilo Britain ga ma honga e ho hil di hilo e ho la chu e ho mama i hil them de ti nai
ya chu mi tam ta hi ngol zeng zonga mo zeng zung ben mina ta san no num ke ta san tan te ipi chu kam tam ni hom iti jiu cho ngol nal chung nung he cho ta bo pathin phai ki bul phu num la dan ki chen ta phongdoh ipi u man lang ipi su ong le thagau thu ki ti mo mo ilung thim ba het nai nei po ti chu a phot chin ki chen ta su lang ipi chu yong le tu nya jesu hi ta bang thim gau the mo chu het wai le ki veng mina ti Bible Jeremiah bung som nil thum chang som lo go thane pen pa kai jana sei na heung ba gau tu sei thim gau ho thu nga hi un am hoin man mo na suwa gau thu sei jong am ho lung gela kon hin pa kai kam sunga kon he poi lei tu la ho hen lang koi yong le hit bang kal movement hit bang thim gau dana hung ki sei ho zau si thuil chu pathi ni nga hi ben alung gelong am ho lung gela kon bo hi in pathin kam sunga kon hung su kha cham poi lei tu la yong chu iti pathina kon a hi de pathina kon a hi lo dan ke chen ta sei ma sat hwa jong i sei ing tau chala na ya chu tu ni video hi email si ka hilding sei hi tau ka hin sei se yo si acham kim the ni dinga ka hin conclusion nai ya chu pha de ke chan het dio ai thim gau lem ho na la oba thu sei ho chu nga hi bin ai chu ke man thu ka ma poi ke ma kam sunga hung hi poi amon anup no ba sei hi ati nai chu atu sei ho hoi lai bible mu the mo tu jek ya i sei su ke yin ta chala na habana Jeremiah bung som nil thum chang som nil khat hi si thim gau ho hi ka so le hi pon hi jong le a lei jun ken la amo thu ka ma pon ai la gau ka chang nge ati ve ti chu pa thini gau jong ka pi yong hi lo thu ka mop jong hi lo amo le mo a lei ve ti chu hi chu lei tu la ho ki chen ta phun loi na thila zo sei pa ho nga na pa thien me in so le tia ko na ko bru siwa ho bo kimin pha doctrine ki phut na chi ministry ki phut chu i di pa thinin thu ka mop he ti din chu pathina ko na tathina angola ngol theu he ka inbox la ayong hu whatsapp la phabe khat ka ki het pi mi thilongol hoyong hu poi thei mo mo he pathin thu sei de la nei lo a sei do thei sinu chu pathin la gau on het lo hi mi wang si pen he kaw si pu thilapu ti ven dina a ham dan danu yong hi phat na chi wang chu ham no zo lo phat na chi wang chu hi lo be phat na ne mi wang chu hi lo he na mi so sita mi eng khan ta mi chon sita ngan hi wai ai chu a ki hil naw pathin thom lo am ho ngai dan ngana thu ki hil je wai abana bible sei ki chu dan bu bung som le ge chang som ni a hin la sei dinga thu ka pi lo kamina chama thu sei thim gaw a hi lo le pathin dang ho mina thu sei chan chu si thim gaw ngai chu thi dinga hi tu nya ama khui thi na ding bo he ti ki chen ta pathin thon sei pathin thwa ko na mu ding lo pathin thwa ko na ki bul phu na ding ta san thu kha cha nei lo a ki hil naw thila thu ngan pathina ama khu chu thidinga heti cho tong thim gaw nunga chi hole i thim gaw holoi chu ya chu lei tur ho yong na kha do wa lo wai le David Kores holoi Marshall Apple wa holoi Asoka Sara holoi ba chu nama khu thina bo na ngaw he ban ta le Isaiah bung som tum chang som amon mit mo hon mit man nei ho za mu hi un thim gaw ho hinga thildi nei gaw pi hi un lang ka heng wa thu ngei ngei nei se pion a lem bo nei gaw pion azo ai sei tau chala lei tur chu ki chin ta thim gaw hem force miracle a hi ti ki chin ta a ki chi dan chu bible chang ai ta lang pi chu angai ngai pathin thwa ki sei chu amon ngai nom lo chu lei tu la chu thila a hi itil angai nom lo lei tu la pathin hi tabang ahong ngai po itil angai nom lo bible hi tabang ki hilun bible e hok dinga ki hilna hi itil bible kalwar jo angai nomu amon za nom amo ngai nom angam kai ding amo bo hi ki ti chu angai nom cho na ya chu amo za nom amo ngai nom do wa chu hi chi thila pu cha ki gaw sawa pathin thu ni pi se ham pathin thim gaw thing hon e pi sem ti chu adon lo hi ru cho hi chu ki chen ta leitul hi tu lai khang nu nga denga ta san cha te ku ki nam sung la denga ki pui mang na cult religion movement lin ta cho hi in chuting ta la satan na sata force prophet le force miracle munna denga aman cha thu pi pen khai che ti ki chen ta mu do thai che Bible chang abana nga simkin hiti Ezekiel bung som na thum chang thang pat chang li chan simkin ai le pa kai pathin hi tin sei je he amma hagaw lungela chona chule imamu nei lo thim gaw ngol ho chu adan hi we vo Israel na thim gaw ho wang nial digama si al ho bang be a hi we ki chi dana pathin to na sei chu ya chu force prophet force miracle force healer
tu la ya ki sei tam ta ho chu hi cho ta bang ani hi ti Jesus Christian ki chen ta atu thinga pa na warning ani bol jing chu hi ta bang ta chu mim kha chu Bible thu to ki to lawa ata sanna ki bul phulo thila thua ko na hong ki bul phu tiang ta aile ama chu i ta bang thil bol thina ne hen lang i ta bangin ta na choi han lang yong na pathin thun e het sa num chu force prophet hi force miracle ai boi ti tu ni i topic i subject wa ko na ki chen ta ai hil chin no ma choi i het su ta bam so pi te ho thil ha sai lo he het nai pathin thu i ngai nom lo je me wa i het lo thil zo si hi Bible a ko na patip ding le pathin thu Bible se choi sang ning bo se gel lo het i la wa thil su oi het la ling khat sam lo hi i thanup naw thil ha bo i ngai no mo em ho ngai nom nom bo i gen thein ho i vat wa pathin hi cho ko na e ki re do sa le ti ta bangan na lunggen lungtut i nei ne wa chu satan man cha pathin thwa ki bul phu lo na na te chu i lungput i lung ngai cha wa chu satan in i thanup nom ne du i gam pum pi wa in bol na lama hi tai ma tha ga mi wai tunin pathin thu oza hi tibin ke heisu ke ti pa kai mina ka tip nom na himin yesun ko no o lin ta banga gela pha ta ke cha pa kai in tu nya hi ke ko no mong monga ei ne hi ti hechin pama a thu a imayo si patip theding in pathin pathe bo ta han disu ka ta na e